Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathi na mbere wega. Karenyamu ringi ni arikitie kumakia andu guku nenda-ini cia ukinyaniria thutha wake kumbura thiri igie kihiko gia Samido na Edday, na haria we ta Karen Nyamu arokira hari kihiko giki kiria Edday aregete fiu ati ni gia polygamy na itana kuonia kiria Karen Nyamu aumburite guku nenda-ini. Njitikiria tu gucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere kunyitanira na ithwe niguo kamukira maria mareyumiria guku nenda-ini. Karen arauga ena umate Samido is not cheating akiri kuria America kuria thiete kuona ex-wife Edday na ciana ciao, na ni ndeto Karen aretio riri arumiriri ake makire murumiriri umwe akumwandikiire comment akimwira ati acokete gym niguo kunina karuo karia arakeigua kuona Samido broke up with her na araohaga thabari nginyagia kuria Boston, America kuria gikoretwo agispend time na first family yake. Comment kuonekanite kurakaria Karen Nyamu, comment kuonekanite kurehe debate ge break up gatagati wa Samido na Karen Nyamu, haria Karen eyumiria live na korwa kihoria ndeto ici akiaddress ndeto egie we gutigwo kana kuregwo ni Samido na Samido gucokerera muka wake wa mbere na ciana ciao, akiandika na kuga and I quote her words, I am dating Sam and not her. He's the one man guitar, not her. Mtawacha kuforce a third party kwa mambo ya watu wawili all the time. We have separate relationship with the man. Samido aliokuria Boston, USA kuria thiete na mbere kuheshiana na ex-wife wake Edday to maisha tuhuthu kuringana na maria akoretwo akimandika guku nenda-ini cia ukinyaniria. Na Karen Nyamu roho ni afoso ku address situation yeno ekegie Samido gukorwo agiikara kwa Edday na makiria Edday na Samido gukorwo magikira nguo imwe. Karen akiuga ati we onake ndagikorwo na thina gwikira nguo cia Edday na koguo Sam wake gwikira ngofia ya Edday ndiritu ti kuga ati he's cheating on her kana gukiri na kaundu fiu karagithie gatagati wa aya eri. Akiuga the only thing she can see is a responsible father and a loving dad. Ni ndeto Karen Nyamu agikorwo agici address kugerera nenda ciake cia ukinyaniria akigeragana na ndeto ici fiu ati we na Edday makire in one relationship na Samido. Akiuga the only relationship iri existing for now ni iria gatagati wake na Samido, na akauga ati Samido akire kuria US just for the kids. Ni ndeto tutagucitenderithia makiria kuona Karen ni agikorwo agiciaria na ithuĩ twakunengereria ta uria ciagitukinyira. Tucemanie na our next one.